Lagian kuping ente suruh libur dulu Gi. Mulut ente suruh libur. Jalan-jalan ke Belgia, orang iri hidupnya gak bahagia. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Cianjur ke kampung sawah, banyak disyukur daripada ngegibah. Gorengan. Bentar bang, apaan nih? The Carrots. Iya toh bang, bang gorengan. Wah, ada netizen nih. Kang gorengan, netizen. Kan netizen kang goreng juga bang. Beda yang gorengnya. Kalau kang gorengan, kupas singkong digoreng, jadi deh. Kalau netizen, kupas singkong muncul berita, jadinya kolak. Banyak dong tambahannya ya. Bang, beli dong bang. Keroncongan nih perutannya gara-gara dia. Aneh juga mulus liat ente. Ini apaan bang? Ada bawang, ada molen. Babat goreng ada nggak? Bat.